And yes, we'll be having a live entertainment because who doesn't want to sit after a long day at the market buying all the yummy homemade goods and crafts and sit down, have a listen of some live entertainment. So it's not an artist from Luderitz, however, a local artist from Windhoek, but you'll hear all the details coming soon. So now you know where to pick up Christmas gifts for the family in Luderitz. I'm looking forward to it. Volgende bring Jaco Kalari, een man van mense en kos, op een mission by die Kalahari Kuierfees vir ons boodskap. Jaco Kalari, jy is by die fees. Vertel ons wat kan mense na uitsien by hierdie fees? Ja, nee, baie lekker. Ek nou hier gesit op Facebook nog 2 slaapies, dan sit sulke tyd. Nou uit die Kaap uitgeland, baie opgewonde. Ek het natuurlik 'n tent hierso, Jaco Kalari tent. Is net daar langs die hoof verhoog. So daar gaan ons net lekker kuier en jolig wees en lekker gesellig. En dan uit die aard van die saak is hierdie is nou vir my senuweebedryf, hierdie groot merry-go-round. Ja. En dan die ribbraai is ek Saterdag betrokke.